Rajabov 17 сентябри соли 1990 дар ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. соли 1997 ба мактаби деҳаи бульёни болои Данғара ба синфи аввал рафта, синфи 11-ро дар мактаби рақами 77 Душанбе ба итмом расондааст. хатмкардаи донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар риштаи муҳандиси роҳи оҳан мебошад. Оиладор, соҳиби 3 фарзанд. субҳи Лоиқ ба мисли ҳама аз қаҳванӯшӣ оғоз намешавад, балки аз давидану ҷаҳидану бадансозӣ ва усуломӯзӣ оғоз мегардад. аз тамринҳояш баръало эҳсос мегардад ки ӯ ҳангоми тамрин дар олами тамоман дигар аст, дар оламе ки худ барои худ сохтааст. ӯ ба фурӯтаниву хоксорӣ аз дигарон фарқ мекунад. магар чемпионеро дидаед ки пас аз тамрин фарши толори варзиширо тоза намояд? ба фикрам на, аммо ин корро Лоиқ ҳама рӯза пас аз анҷоми тамрин иҷро мекунад. на танҳо дар хоксориву фурӯтанӣ, балки дар размоварӣ ҳам касе ба вай баробар шуда наметавонад. мо шоҳиди тамринҳои шумо будем. Тамринҳои шумо ростӣ барои нафари ман борем ки аслан варзишҳои вазнинро иҷро намекунам бисёр сахт аст. ҳатто диданаш сахт аст. мо шоҳиди ҳамон тамринҳои шумо будем. шумо тамрин барои шумо чӣ гуна мегузарад? шумо чӣ қадар вақтатонро барои тамрин ҷудо мекунед? ҳоло ман як бор тамрин карда истодам. албатта ин намуди варзиш хеле намуди сахт аст, аз сабабе ки ту бояд ҳама тарафа тайёр бошӣ, ҳам дар мақсад мушзанӣ, ҳам дар гӯштингирӣ, аз ҳама ҷиҳат бояд ту омода бошӣ. лек ихе фикр кунам тамринои мо аз 1-1.5 соат давом мекунад як вақташ. агар ки ман 2 вақт ҷудо кунам, қариб ки ҷамъоҷамъ аз 3-4 соат зиёд давом намекунад, ба сабабе ки яъне ба забони русӣ мисад темпви мақсад тамринҳо мекунем, фақат дар ҳаракат. ин хе не ки мисоли ягонча агар ҳаст рӯзҳое ки тӯлонӣ мо 2 соат 3 соат қариб тамрин мекунем, дар ҳолат мисол чизҳои ягон усулҳоро мо камтар кор мекунем, аз хаста намешем, мо метавонем ки 1-2 соат тамрин кунем. вақт рӯзҳое ки тамринҳои ҷиддӣ мекунем, ин 1 соат зиёдтарак давом мекунад. табиист ки дар вақти муҳориба берун аз майдон ҳар гуна суханҳо мешавад аз тарафи мухлисон, шояд тавҳин бошад, дашном бошад. чунин як бархурди мухлисон шуморо аз ҷиҳати психикӣ гӯем рӯҳафтода намекунад ва ёки шуморо асабонӣ намекунад? албатта ин хел шахсоне ҳастанд ки мақсад ягон комментое ки қабе менависанд, лекин хусусан дар худи ман хеле ман кам эҳсос кардам, барое ки аксари қариб ки 90% зиёд бисёртар мардум яъне дастгирӣ мекунанд. албатта барои ҳамин ӯ одамое ки чиз ҳастанд, ман ба о эътибор намедиҳам, ба хотире ки ман худ профессионал ҳастам. барои ин бояд инҳоро пешакӣ чӣ хел бигӯм, яъне интизоре мунтазирем. аксар барои ба даст овардани раводид, яъне ба истилоҳи ҳамон визаи кишвари Аврупо мушкилӣ мекашанд, яъне барои гирифтани ҳамон раводиди кишварҳои Аврупо мушкилӣ мекашанд. шумо ба кадом роҳ ба Олмон рафтед? ман аввалин сафарам ба Аврупо ин чемпионати ҷаҳон оид ба ММА буд дар шаҳри Прага, Чехия. ҳамонҷо сафар кардам, дар онҷо баромад кардам аз номи Тоҷикистон. як худ танҳо будам дар он ҷо аз варзишгарони тоҷик. ман до даври финалӣ баромадам, мутаассифона дар финал мағлуб шудам. баъдан дар он ҷо маро чиз кардан, пешниҳод кардан ки ман дар ҳамин Олмон истам, тамрин кунам. дар он як зодаи тоҷикистони худамон буд, ӯ дар он ҷо клуби худро дошт, ба ман пешниҳод кард, ман дар клуби авай ҳамроҳ шудам, дар он ҷо истодам. Я его являюсь первым тренером. И было с ним интересно было работать. И потихонечку, со временем, он стал показывать хорошие результаты, выступал в республике, и мы выезжали и за границу, ездили на чемпионат по боевому самбо и чемпионат Европы по ММА. И со временем он достиг хороших результатов в этом виде спорта. дар муносибат як рафиқи беҳтарин аст. мақсад чӣ?
ҳам советҳои хуб метиҳад дар машқҳое ки чизое ки мо наметонем бисёртар моро ёрдам метиҳад, моро дастгирӣ мекунад. Ранг ҳамчун устодам ҳастад ва ранги ҳаққи устодиам дорад, ҳам машқ метиҳад, ҳам гуфти гапҳо, ҳам худаш бо машқ мекунад. Ҳама тарафае, да. 3 месяцев мы работаем вместе. Очень титулованный спортсмен. Я думаю, один из лучших в Таджикистане. И еще впереди год. Сейчас все закончится, коронавирус, все закончится. Я думаю, в дальнейшем он поедет и покажет хорошие результаты. طبق ردبندی همون تشکیلات PFL شما دو بخت دارید. یکی از گویم رشید مگامد دیگر از همون شولته. بله. چرا این بخت شما رو به نظر نمیگیرن؟ بختی که در چخیا گفتید این از دیگر کسبی نبود. کسبی نبودن یعنی که از به زبان روسی میگن لوبیتلسکی مسابقه بود. کوستیا جیو رو شما میشناسید، یک مشتزن بسیار حرفه‌ای روزتبار است که حالا در استرالیا زندگی میکند. و در یک مصاحبهش میگوید که من وقتی که با رقیبم مبارزه میبرم، از آنی که به رقیبم ضربه میزنم فکر میکنم که از رقیبم دیدم مادرش زیادتر احساس درد میکشد. شما وقتی که به رقیبتون ضربه میزنید چی احساس میکنید؟ آیا در شما هم همون احساسات هست و شما بر رقیبتون ترحم ندارید، یعنی رحم ندارید؟ البته میدونید در کدام حالت رحم فکر میکنم که قریب که همه آدمیزاد رحم دارد. در اون حالتی که حریف یگان چیزی کردن نمیتونن در اون حالت البته رحم پیدا میشود، لیکن در حالتی که حریف به سینی من حمله کرده است در این حالت رنگی که یک خود حمایت کنی این یا چیزا هر چیز میشه برای حاضرش یک بار احساس کردم تمام. فقط رقیب پرزور باشد و فکر میکنم که با ترحم کردن حجت نیست. البته تو که میدونی وقتی میدان میبری میدونی که رقیبی تو برای مغلوب کردن تو اومده است. برای همین رقیبی که در خوجند زده بودید از هوش رفته بود شاید به همه شما رحم کرده باشد. البته که من در بخشش پرسیدم و حتی فکر میکنم از پیشونیش مچک کردم بخش. وای فکر میکنم وای ورزشکار از قزاقستان بود که شما از قرقیزستان بود. شما وقتی که با اون نبرد کردید وای از هوش رفتند. این از حالت شما معلوم بود که شما بسیار یک در حالت شوکی شدید خودتون. ولی این برای ورزشکار فکر میکنم که در میدان احترام کردن رقیب هم خوبتر است اگر ارزنده باشد. هر باری که شما با میدان رقابت میبرید پس از رقابت حتما مادرتون با شما در تماس میشوند. آن کس چگونه احساسات دارند وقتی که شما از میدان رقابت میبرید؟ مادرتون چگونه احساسات دارند؟ البته مثل همه مادران ما فقط یاد دارم که گریه قطعی گفت میزنم. یعنی در بین راه رفتنتون مادرتون منعگه نمیکردن؟ بسیاری مادرها میگن سینه رحم هستند برای فرزندانشان دلشان میسوزد. در اول بسیار زید بود از سبب که خیلی بسیاری ورزش ما مثل یگان پیشروی یگان چیز نمیده. همین فقط که جراحت میبرداشتن یگان زخم میبرداشتن فقط میای اینجا در من اونجا در من بس بسیار میگو. بعد که دید که بس نمیکم رفته سن بعد اخیر دا چیز کرد. بعد یعنی دعا داد در این. بله. بسیار خوب است. روز 17 اکتبر سال 2019 برای مردم تاجیک روزی فراموش نشونده بود، چون در این روز دو فرزند تاجیک به گونه جهان را تکان دادند و اثبات کردند که اگر خون تاجیک بجوشد کوه را به یک زدن تلقان میکند. اگر سامان محمد بیکوف در مراکش صاحب مدال طلا شده باشد پس خود همان روز لویق رجابوف امریکا را به حیرت آورد. نام لویق زمان وردی زبان ها گردید که این شیر میدان شب 17 اکتبر سال 2019 در لاس وگاس امریکا در مسابقه با نفوذ PFL 8 دو رقیب سرسخت خود کریس و اوید امریکایی و اسلام مامدوف را از روسیه مغلوب نموده و دور فینالی را خط گرفت. خصوصا بعد مغلوب نبودن اسلام مامدوف شهرت شان رجابوف دهچنگ گردید، زیرا مامدوف یکی از شاگردان پرقوت مربی شناخته داغستان عبدالمند نور محمدوف بوده در مسابقه های PFL خوفناکترین رقیب به حساب می رود. اما لایق چالاک و جسور و ناترس و دلاور این رقیب را تسلیم زور بازوان خود کرد و اثبات نمود که او دلخواه رقیب را زیر و زبر خواهد کرد.
дар ҳоли ҳозир шумо дар ширкати PFL ба гунаи одами дуюм ба ҳисоб меравед. аммо ширкати UFC бонуфустар аст ҳар як ширкати MMA ба ҳисоб, яъне дар байни ҳамон ташкилотҳои гӯем муҳорибаҳои омехта ширкати UFC бонуфустар аст. оё ҳолатҳое шуданд ки шумо хостед ба ин ширкат гузариш кунед ва ё ки пешниҳоде шуд аз тарафи ширкати бонуфузи UFC ки шумо бояд дар он рақобати минбаъдаатонро дар ин ширкат давом диҳед? рости пешниҳод пеш аз PFL буд дар яъне ивази дигар ҳарфҳое ки мақсад захм мебардоранд аз тани вайҳо буд якчанд бор ба чанд сабабҳо нашуд. лекин ҳозир ки ман шартнома дорам ба PFL аз ҳамун сабаб ман наметавонам, лекин албатта ман мисли дигар варзишгаро орзу дорам, умед дорам ки ба UFC дар ин ширкат шомил шавам. албатта барое ки ин ширкати рақами як аст дар тамоми ҷаҳон, ба ҳамун хотир мехоҳам ки дар он ҷо миллати худро муаррифӣ кунам, барое ки дар он ширкат то ҳол ягон тоҷик баромад кардагӣ нест. барои ба сатҳи як варзишгари ҳирфавӣ расидан дар баробари ҷаҳду талош инчунин маблағ низ лозим аст. агар махфӣ набошад, барои ба ҷодаҳои баланди варзишӣ расидан ки шуморо сарпарастӣ мекард? рости муддати як фикр мекунам 2 сол ёки 2 сол зиёдтар мешавад ки ман дар клуби акбар клуби тоҷикии худам аст, дар ҳамин шомил шудам. зиёда аз 2 сол мешавад ки онҳо моро дастгирӣ мекунанд. пеш аз тамринҳо маблағ ҷудо карда ба тамрин ҷоҳои ки яъне сбор мегӯем мо ҷамъ мешаванд, бисёр варзишгаро дар он ҷо тамринҳо мегзаронанд. ҳамонҷо равон мекунанд, аз ҳисоби худ мо дар ҷо тамрин карда тайёрӣ мебинем барои муҳорибаҳо. яъне шумо гуфта метавонед ки аксар маврид клуби акбар шуморо дастгирӣ кардааст барои ба ин ҷодаҳо расидан, яъне дар ҷодаи сатҳи байналмилалӣ, дар сатҳи байналмилал баромад карданатон? албатта ман ки варзишгари ин клуб ҳастам, ин клуб маро чӣ хел бигӯям пеш мебарад. сомонаи Турстат баъд аз як назарпурсӣ шумо аз Тоҷикистон ягона нафар дар ин рӯйхат ба ҳисоб мерафтед. ба андешаи шумо дар Тоҷикистон ҳаст варзишгаре ки дар риштаи муҳорибаҳои омехта аз шумо беҳтар бошад? ба андешаи шумо ҳирфавитар ки аст боз дар Тоҷикистон дар баробари шумо? рости варзишгарои хуб мо хеле варзишгарои хуб ҳастанд, лекин мутаассифона онҳо дар худро нишон додагӣ нестанд то ҳол. мақсад ба ҳар роҳҳо аз сабаби ки барои мо бисёртар чӣ намерасад, менеҷментҳои хуб намерасад, аз ҳамин сабабҳо барои шомили ин 10гона нашуданд. лек фикр мекунам ки дар оянда шояд шаванд, ба хотире ки аз худи онҳо вобаста аст. агар ки манам дар PFL баромад намекардам, то давраи финал намерафтам, шояд ман дар ин чиз дар ин 10гона дохил намешудам. бале, аз ҳамин сабаб бисёри чӣ хел варзишгарое ки Русия ки буданд дар он ҷо баромад карданд, қариб ки ҳамаашон мағлуб шуданд. аз Русия, аз дигар ҷо бигем ягон кас ин мунтазир набуд ки сол ман то финала мерам. да барои ҳамун фикр мекунам бисёр одамо, яъне пеш аз ҳамон рақобататон аксар варзишгарони машҳури рус ба мисли Магомед Шарипов, масалан Ислам Махачев ва дигарон чеҳраҳои шинохта ки дар UFC ҳастанд, ба шумо бурдборӣ хостанд. шумо бо онҳо бевосита ошноӣ доред ва ё ки яъне онҳо шуморо гӯем ғоибона мешиносанд? шумо яъне бо онҳо гӯем шинос ҳастед ва ё ки? на, бисёре аз онҳоро ман намешиносам, ғоибона мешиносам. ҳастанд аз онҳое ки мо дар ягон ҷо якҷоя тамрин кардагем, шояд ягон чизҳо, ин хел фақат ба воситаи интернет аст, як хелош суҳбат кардагем. шумо гуфта метавонед ки бо кадоме аз ин варзишгарони гӯем ки навобаста аз варзишгарони рус, варзишгарони мисол шинохтае ки дар UFC рақобат мекунад, бо кадомашон дар куҷо тамрин кардаед? чунки мо медонем ки шумо дар Таиланд ҳам тамрин кардед ва аксар варзишгароe ки ҳирфавӣ ҳастанд дар Таиланд зиёдтар тамрин. шояд шумо ҳам бо ҳам тамрин карда бошед? бале, ман чанд тамрини худро дар Таиланд кардам. мутаассифона ман номҳои варзишгароне ки дар UFC баромад мекунад фаромӯш кардам, лекин бисёр буданд. шахсан аз варзишгароe ки аз Русия, аз дигар ҷо, барое ки барои мо қарибтар аз Таиланд ё ин ки барои мо арзонтар аст аз сабаби дигар, он ҷо бисёртар сафар мекунанд.
همین سفر بسیار بودم و مقصد ورزشگرایی که از شرکت UFC با آنها مبارزه کردم، خود را سنجیدم. البته من باوری خود باز به خود زیادتر شد. دیدم که من با این خیل ورزشگرای مقصد عمومی جهان در سطح خوب قوه آزمایی کرده ایستادم. البته یک باوری خود زیاده به خود پیدا میکنی بعد این خیل تمرین ها با این خیل ورزشگران. سبقت رجبوف با ناتان شولت ورزشگر برزیلی در دوره نهایی PFL ساعت 8 صبح به وقت دوشنبه آغاز گردید. هرچند در ساعت 6 صبح زمستان بیرون تاریک صبح ندمیده باشد، اما هزاران نفر در تاجیکستان این بازی را انتظاری داشتند و در شبکه‌های اجتماعی از لویق رجابوف هواداری می‌کردند. لویق رجابوف با ناتان شولت باید در 5 دور 5 دقیقه‌ای با هم رقابت می‌نمودند. راند اول آغاز می‌گردد. لویق به هجوم می‌گذرد. حالتش خوب است. ضربه‌هایش هم نشانه است. رقیب را مجبور به عقب نشینی می‌کند. در پایت اول به مبالغه کار لویق عالی بود. نتیجه خوب نیز به نفع اوست. آغاز راوند دوم باز هم لویق چون یوز به حمله می‌گذرد. به سر و روی رقیب ضربه می‌زند. باز رقیب عقب نشینی می‌کند. همه بالیدند، همه خرسندی می‌کنند که تا به چمپیونی همگی یک قدم مانده است. اکنون در پایت سوم کار رنگ دیگر گرفت. گویا رقیب نو از زخمی بودن پای چپ لویق در یک یافته باشد که هر دفعه به همان نقطه ضربه روانه می‌کرد. شولت با این راه تشبث را به دست گرفته چند بار تلاش کرد با راه نکاوت و یا خفه کردن لویق رجابوف را شکست دهد. رجابوف چند مرتبه این خطر را پس سر کرد و تا دور نهایی سبقت مبارزه را ادامه داد. مسابقه خاتمه یافت. لویق از درد زخم پایش را به زمین گذاشته نمی‌توانست. اکنون کار به داوران ماند. آنها تقدیر 2 نفر را حل می‌کردند. اکثریت بر آن باور بودند که غالبیت نصیب لویق بیباک و دلیر می‌گردد، زیرا او در 2 پایت اول برتری 100% داشت. ولی بر اساس خلاصه داوران لویق رجابوف از ناتان شولت با نتیجه 44-48 شکست خورد. اکنون ناتان شولت رزمکار برزیلی صاحب کمربند. برای من راستی عجیب است که شما آیا از شولت انتقام گرفتنی نیستید؟ نمیخواید دیگر با او رقابت کنید؟ چون که در همان محاربه آخران معلوم بود که شما نسبت به شولت راستی به مبالغه گویم برتری 50% داشتید. شما برتریتان خیلی زیاد بود به استثنای همان در راوند سوم چهارم که شما معلوم بود که پایتان زخمی بود، بعدا این همان زخم پای نگذاشت که شما غلبه کنید. یا شما باز نیت دارید که با همین ورزشگر رقابت کنید؟ البته من چه بگم، این رقابت برای شخصا برای من پوشیده نیست. میخوام که این را تا آخر برم، از سببی که شما گفتید از راوند سوم نه این خیلی نبود. من در 40 ثانیه اول راوند اول من پیش از محاربه زخم داشتم. از همین سبب در 40 ثانیه اول من خیلی درد رو حس کردم. چیزی خیلی بگم، یعنی به زمان روسی میگن ستای که خود من علیش کردم از سبب درد یافتن. برای من قریب که 5 راوند پر را با پای زخمی جنگ کردم. یعنی با پای زخمی شما فکر نمیکنید که همون باخت شما در همین رقابت ناعادلانه بود؟ البته من این را فکر میکنم با بسیار سببا. اونجا حساب داوران هم خیلی ناعادلانه بود، به خاطر که جمع همه داوران با او غلبه رو دادن. من خودی من محاربه رو تماشا کردم. البته این ناعادلانه بود. اگر میشد که محاربه یعنی چه بگم به زبان روسی رزنگلاس مثلا حسابی اگر بله از حسابی که چمپیون بودن او اون رو مثلا مغلوب رو غالبیت رو میدادن. خیلی فهم نه اینکه دست جمعونه، یعنی ناعادلانه از سببی که بله من نمیدونم چی رو در نظر گرفتن، از سببی که شاید فقط با پای من مقصد چیز داد ضربه زد. و پس از باخت هنگامه‌ای لویق رجابوف از ناتان شولت کارشناسان و مخلصان او بر آن باور بودند که در دوره‌های اول و دوم قوای خود را زیاد صرف کرد و اینچنین بیشتر به حمله تلاش نمود و خود را کمتر از ضربه‌های رقیب حفظ کرد.
шояд ин гуфтаҳо ҳам асос дошта бошад, аммо асоси шикасти ин абармард номардона зарба хӯрдан ба пои захмияш буду бас. чун худи Лоиқ эътироф намуд ки ҳангоми дар Таиланд тамрин карданаш аз пояш сахт ҷароҳат мебардорад ва ин ҷароҳат монеи пирӯз гаштанаш гардид. ин варзишгар ки бо тахаллуси дасти юз дар рақобатҳо ширкат мекунад, то ҳол дар 15 рақобати дигар ширкат доштааст ва дар 13 ҳолат пирӯзӣ ба даст овардааст. ҳеҷ кас замон аввалин баромадашро дар дилхоҳ соҳа бошад фаромӯш кардан наметавонад. Масалан, рӯзноманигор аввалин баромадашро дар телевизион фаромӯш намекунад ё ки аввалин маводашро дар газет фаромӯш намекунад. шумо ҳам аввалин баромадатонро дар ёд доред ва ин дар куҷо буд? Аввалин рақобататон дар куҷо буд ва бо ки шумо рақобат кардед? албатта дар ёд дорам, номаш Зоир буд, баромад кардам дар онҷо. дар Душанбе? албатта дар Душанбе дар маҷмӯаи варзишӣ буд гузаштм. дар онҷо ман мағлуб шудам, лекин то ҳол муҳорибаро дар ёд меорам, хандам. ин қариб ки монанд набуд ба муҳорибаҳои омехта. ҳоло шумо як сири худатонро фош карда истодед ки дар чанд чӣ мағлуб шудед? ду мағлубе ки шудам, як мағлубе гуфтам ки якум бор шудам. дар он қариб ки монанд набуд ба муҳорибаҳои омехта, ба хотире ки вақте ҳарифро меғалтонӣ аз по довар тез мегира бо ба по мехезонад. ин чизи омехта нест. якумаш. думаш дар финали чемпионати ҷаҳон ки ман шудам, мағлуб шудам, дар онҷо ман аз худ боварии хуб доштам, лекин ҳарифи ман ки зирак буд ба лат додани даст чиз кард, маро мағлуб кард. боризаи охирин шумо шӯҳрататонро байни мухлисон даҳчанд намуд. ҳамин мусобиқаро ман бирам, ҳамин камарбанда бирам, фикрам рафт. яъне шумо бештар кӯшиш кардед камарбандро гиреду ҳамчун як тоҷик гӯям фикрҳои худро фақат барои буридан чиз кардам. шумо баъд аз пандемия нияти бо ки вориди яъне амон майдони рақобат шуданро доред ё ҳаст размоваре ки бисёр мехоҳед бо ӯ рақобат кунед? рости ман ин хел ягон мақсад ё ният нагузоштам ки ба кадом варзишгар. ман фақат мехоҳам ки ягон муҳориба кунам, ягон муҳорибаи хуб гузаронам, баъдан ба UFC мақсад бигзарам. аз сабабе ки аз пушти ин пандемия муҳорибаҳои PFL барҳам шуд ин сола. ба ҳамон хотир ман намехоҳам ки як сол мунтазир шавам, мехоҳам ба дигар ширкат, ба ширкати UFC гузарам. аз ҳамин сабаб барои ман як муҳориба дар кор ки баъдан ба ширкати UFC гузарам. Лоиқ Раджабов соли 2015 ба Олмон кӯч баст ва дар толори варзиши як зодаи Тоҷикистон ба номи Алек Шодиев тамрини касби муҳорибаҳои омехтаро шурӯъ намуд. ӯ дар Олмон соҳиби 4 камарбанд дар риштаи варзиши омехта шуд. соли 2019 ба лигаи касбии ҷангҳои бидуни қоида PFL дохил шуда ва то давраи финалии ин мусобиқа роҳ ёфт. вале инҷа як чизи аҷоиби дигараш дар он аст ки шумо аслан таҳсилдидаи донишгоҳи техникии Тоҷикистон ҳастед ва пештар шумо шавқу рағбат доштед бо риштаи гӯштин. вале чӣ боис гашт ки шумо фикратонро дигар кардеду гӯштинро раҳо намудеду ба муҳорибаҳои омехта пайвастед? дидам ки мисол ин намуди варзиш шӯҳрат ёфтеста, дидам дар ин намуди варзиш мумкин аст ки як чиз бо худам да эҳсос кардам ки ин намуди варзиш барои ман наздиктар аст нисбати гӯштин. ба ҳамон сабаб ман ба ин варзиша интихоб кардам. дар рақобатҳоятон аксар усулҳое иҷро мекунед ки аслан масалан размоварони чун Конор ки дар баробари размовар буданашон шоумен ҳастанд, вале шумо дар рақобатҳоятон чунин як амалҳое иҷро мекунед ки масалан мухлисонро ба ҳайрат меорад. оя шумо ба ҳамин шоу шавқ доред, яъне таваҷҷӯҳ доред, мехоҳед ки мардум шуморо ҳамчун ҳам варзишгар ва ҳамчун шоумен бишносанд? мардуми худамон мисол шоумени хуб нест, лекин албатта дар кор аст ин. албатта барои варзишгар, барои имидж пайдо кардан. шояд аз сабабе ки ман забони англисиро намедонам дар онҷо хаб кардам, ё ки аз сабабе ки ман вақте ҳарифи ман хапай, ман хаб мекунам. ҳурмат, ман мақсад дар ҷавоб ҳурмати худро ишон метавонам. дар дигар ҳолат фикр мекунам ки ман ҳамранги худаш мекунам. дар ҳамин рақобат мухлисон шуморо бисёр дастгирӣ намуданд ва ҳоло ҳам вақти ҷудо намудаи барномаи мо ба охир мерасад, шумо аз минбари баланди телевизиони варзиш ба мухлисотон чӣ гуфтанӣ ҳастед?
албатта ман баъди муҳориба бисёриҳо барои ман ба суханҳои нек яъне як дастгирӣ яке чизи худашонро нишон додан. яъне мухлис будан, содиқ будани худашонро. мақсад ки дар ҳар ҳолат мо бо туем. албатта ман чӣ мегӯям, ман мехоҳам ки фақат ба воситаи амалҳоям ман онҳоро шод кунам. барои ҳамин мегӯм ки ҳоз ягон чи тамом шудагӣ нест. ин ғолибои мақсад бисёрӣ бо аз пеш аст. пас барои шумо дар рақобатҳои ояндаатон бурдбории комёбӣ таманно дорем. саломат бошед. ташаккури зиёд.